Aldawan, ngam nakailag ka pa ilaang dita bakay. Apay, agan anong ka? Apay, adarikrik na Diyak man amula kay. Agsasadutak nga ron. Kasla nagdagsan tibagi kadyak mauawatan. Kasla dakayat ko ang kanan. Ngamdyak mo't amunuan niya. Ay sos, amangan mo't no aginaw ka manan bakit? Anya? Tinasayahat, agrobot ka takuyugan ka mapanagpa-check up. Itikas ta, maamuan ta, nupudno ti atap ko. Masikugak nga taayang agpaiso. Anya tamo ta ngay bakit? Iso nga ron ako na mapantag pa-check up. Itikas ta, maamuan ta no anya day ta amarikrik na. Makatawin lang ti inauna nga anak ta. Ang masikugak manen. Di mo ka di kaya't ngagbalinan at duhat ti anak ta. Winang, ay nagsasarunod amot launay lakay. Sapay nagrigat ti agaw awirmat. Di mo ka di pagpagatikas ta bakit? Inton kon gumuratin inawam. Anya? Nabayang inururay ta madantay ta na. Isorumbang na lang nga pagyamanan ta. Nupudno nga aginaw ka manay. Ay, pula kay. Agreeing ka man na. Uy, Roger. Napay ka diya. Inkaman pa yalaan ni baby ti krib na. Tapaggatasat. Ang mga lumabisin ni sungagsang sangit. Ay, tura sa na yan bakit? Alas 4 na iti parbangon. Paano ba akong gaya man? Uy, nalaing kaalanan ni baby. Kaasi mo tasangit ti Jay. Mabit lang nga ron. Napay balong. Mabising ka kanin. Umay ka nga ron. Tagatos ka pa, man. Oops. Bakit? Apa yan lakay? Nagpara tayo anak ta. Anya? Patay bakit? Dapat ako. Rik na. Kastaw na bara na oh. Alala! Diyos ko! Nagbarang agpaiso di anak talakay! Bakit lang? Mga laki ti pang labarta. Nasaysaya at samot na itaray talangan ni di hospital di anak talakay! Unay mo't lakit din nagasgasot di anak talakay. Unay mo't lakit din. Nagsakit, Roger. Kasladyak maaklong ti kastuya na pasama kiti anak ta. Gusto na. Di ka una kilatingit. Amangan man niya pa iti mapasama ka. Laglagi pong aginaw ka. Awanan ti anak ta, Roger. Awanan ni Clarence. Apay na isupay ti nakapasamakan ti kastoy. Apay! Nalabit nga ta napinpinta sa plano ti Diyos para iti anak ta pa. Mala. Gusto na. Agkalma ka kumalaan. Pangasin. Ay na, lalaki man ang timpas kayo mo bakit? Uy, arod lakay. Kat, anya nga iti panagantakan ko, na? Panagalan ta iti Joshua. Napintas sakit di nga agpaiso ti Joshua. Awan ba kayo? Talaga napintas tinagan ng Joshua. Ngayon, nagtao di ti Biblia na itanagan. O sige lakay. Joshua lang nga roden ti ipanaganta iti maikadwa nga anak ta. Awan ba kayo? Napo daw, kinalok magdanak ta. Iso, bagay na launay tinagan ng Joshua. Wala ang titawan ni Joshua nga masikog ka manan anak kaw. Ay, hawan nga ro nanang. Gusto matkit di ah.
No mamaminsan ti panagaw awiriyo anak kao. Wan matkit di ananang. Napayag mata panawon nga inururay yaw amadaan kayo iti anak. Ita, nagsasarun humala nga rod. Wan nga rod nanang. Sayang lang. Tanasapa mo't asinubli ti Diyos ti biyag ti inauna nga anak mi. Talaga akas na tibiyag, anak ko. Nalabit nga aging galaang mo't ijay tibiyag day di Clarence nga anak yaw. Adaman na pukaw yaw. Ad-ado may taparabor tinaawat yaw. Wan nanang. Nasakit man. Ngam naskan nga aklonikon ti maipapan iti day di Clarence. Ay urumbang nalaang anak ko. Ngamen, si kamot laang ti marigatan no isupay laang ti pampanunutan. Ay na, rabiin lakay. Hanggang maging gaita. Awan pa'y lang jay anak ta. Ay, kitawagan mo na ba kay? Di namot nga rod sungsung-batan ti awak ko. Urayam labi itin. Ang mga no paawi din na dyan. Ay na, matandanaga na katalagan lakay. Amang ano, anya man ti mapasamak kan kuha na. Sabi nakaparpartak ngagpataray iti motor. Pagkalmahang kadilaan, tirik ng bakay. Awan da ka sa mapasama kini Joshua. Ay na, saan nga agkalma ti riknak. Aging gaadyak makita ti anak ta, Roger. Mabit lang, tasyak ti mga awakin ko na. Sige man garod lakay. Baring sungbatan na ti awag mo. Ay na! Dahito yan ti kanayon nga ibagakin ka anak ko. No di kang tumat nga minagananad. Kanya nga ita na disgrasya ka lang arod anak ko. Unay kayo laki tinay, mami. Adayod bagis. Di kay ka di matanakan. Kasgas lang na tinalatan ko. Ay! Di mo man yaling-aling tinapasamakan ka, Joshua. Manipot ita, di kan palubusan nga motor. Anya, ang mami. Basta, di mon usaran day jay ang motor. Ay, sa damabalin, mami. Masapol ko tayo siya motor. Sa nabaling tagaan natakon. Ikari, saan doon na maulit ti pa nakadisgrasya? Nuko nagasaan ang mabalin saan? Pangaasim, tasaan kumanatang kanti ulong, Joshua. Para matlaan kan ka dahito yung aramidet. Oh, apay akas na tilangan bakit? Agan ano ka? Nasakit tinakam ko lakay. Nasakit tinakam mo ko na. When? Tapay mo. Asino yan ti ko na mapagsakitan tinakam mo? Jay anak ta, ah. Ni Joshua ka di, tidakda ka matang. Sino pa'y kumangay? Aguray ka man, aguray ka. Saan ka mawatan? Ilaw-lawag mo man ah. Kasano? Kat ibagbaga nakit din nga OA akan, oh. Anya? Kasta timbaga ti anak mo. Bunla kay. Madanagan naklaan mo't ken kuana. Ang kastakit din timbaga na. Nasair mo tirik na ka. Iso na sakit tinakam ko. Oo, na yung kalaki din ay bakay. Bayam ka dilat pangabilin dyan anak ta. Anya bayam? Kita man tinapasama ken kuana. No apay mo't ngamin ngayon gatgangan pay lang iti motor na. Anya ngay ita. Na disgrasya lang arod. Isumit nga rin ti dinawat na regalo di kasangay na. Bayam, tapalagi paktuman ni Joshua. May papaniti panagmaneho na. Nicole! Apay ka di, mami. Inkayabanan ni Manong mo, tamangan tayon. Awan ni Manong Joshua, mami. Anya? Sa dino tinapanan na. Sabado mo tita. Diyak mo, Basta nakitak matarimor itay. Ay, naglukon day jay at tao. Di pa'y nagpakpakada mo. Gumurgura nga min kada kayo, mami. Anya? Apay ka no. Wen,
taingdulin yung mat ngamin titulbak ti motor na. Iso adi na mausar. Kasano? Kasero mo't ngamin, jay kapsat mo. Idandanag ko lang mat, maulit man ng tipan nakadisgrasya na. Iso nga indulin ko mat, titulbag ti motor na. Saan mat siguron itata na padasan ng tinadisgrasya, mami? Basta ka na yun tulat na palagipan ni Manong Joshua. Roger! Roger! Abay man ay bakit? Makapagigtot ka lang eh. Hinaram ka di titulbag ti motor, jay silad ta. Saan may? Awan tinalalak. Jakto kaya mo no sa dinutin ng idolina mi titay tatulbag. Ay na, talaga natagkan ti ulo jay anak mo, Roger. Iso nalakit di tinangalay ti tulbag. Napahimot nga min ang inlamang mo. Anya nga ita, inlibas na lagi nga ti motor. Daklang mo't kaya ta maulit tinapasamag kan kuha na lakay. Saan man nga min aday ta ti pampanunutan? Iwaksim ka di ti panunut mo ti kasta. Awan dakar sa mapasamak iti anak ta. Joshua, anak ko! Joshua! Nuko nagtumot nga minkin ka, di ka nagmot-motor. Nga natang kang tumat ti ulong. Anya nga ita. Dahito yun di pagdandanagag. Dahito yun, Joshua, anak ko! Joshua! Joshua! Bakit? Roger, di anak ta. Sa din tayo ni Joshua. Ngayon na. At tayo ti silid na. Nakaturugan. Apaya. Takas ti tagtagainap ko lakay. Nandiyan man ang tinay-tagtagainap mo. Dara-dara kang pa'y ti anak ta. Nadigos ka no, iti bukod na, Dara. Gapo iti pa nakadisgrasya na. Tagtagainap mo lang dahil tabakan. Lipatan mo. Patigat isupa amang puribur maran iti panunod mo. Lakay, sigun iti day di tatang. Ada ka no pa kainaigan dagiti tagtagainap iti pudpud no apyakan. Dahil tagat numamati ka. No para kanya, awan ti kay papanan ti tagtagainap. Nalapit abanog mo lang dahil tayo tinagmali matrabaho. Iso ang kasta. Nalalala. Ituloy takit hindi maturog. Bakit? Good morning, Mami. Good morning to iho. Mala, agtugaw ka ditan, taigawan ka iti kanam. Takay tagtugaw. Asyak taggaw iti kanin nyo, Mami. Anya? Sika talaga. Dinak man rabakin na kasta tamangan dumamati akin ka anak ko. Mamati kayo kaming iti kasta. May salakan kayo. Ha? Joke. Alala. Agtugaw kayo. Asyak ti manggaw iti luto yung apagan mo saran tayo. Ay, sige man laangan. Nicole! Nicole! Apay ka di, Manong? Agawam dita. Tagigitan tayo na mangan. Wen, Manong? Ayabang mo ni Daddy miti si Ledmi, ha? Wen, Mami? Opa, Maps. Naingimas ti pamigatan tayo ita. Mami. Siyempre, amok nga min paboritong ti prito abangos. Iso nga isutin lutok. Ninayunak mo tan itinatang. Sigurado. Adumanin ti makan ko no astoy lang, Mami. Maylin, bakit? Maylin. Abay ka tilakay. Agawam ta grupat. Mapantay sa ospital. Ha? Abay? Anya ti aramidon tayo sa ospital? Intaray ta kano ni Joshua Ijay. Anya? Abay? Anya ti napasamag iti anak talakay? Ta kano napasama ka karambulay, Jayli. Kat nairaman ti anak ta. Anya? Saan? Saan napunno na ito'y? Saan, Roger? Manong Joshua? Anong po? Joshua, anak ko! Joshua!
Bumangon ka dita, Joshua! Bumangon ka, anak ko! Bumangon siya! Sibat ni Manong Joshua, Mami. Nicole, anak ko, Bakit? Agtugaw ka. Matumbang ka dito. Nicole, alalayam ni mami mga agtugaw. Basol mo dito, Roger! Basol mo! Saan ko mami abasol ko met bakit? Hindi mo ko mainggat-gatangan iti motor. Saan kumamot ana pa sa magtikastoykan ko, ana? Patay ta ka manin ako na bakit? Pagrikiyaran ta ka di manin day tabanang. Wala atay sa matipod, no? Natay ti anak taga po iti daita a motor. Bakit? Awan dagin basol iti dayay. Na disgrasya tinapasamak. Awanan ti anak ta, Roger. Awanan. Nasakit man. Maskan nga aklunan tayon tinapasamak kini Joshua. Bakit? Ijak maklong ti kastoya nagtungpalan ti anak ta. Saan? Husto day ta na pa nagsangsangit mo bakit? Oh my God, tagawitan. Malaman. Nagsakit, Roger. Nagsakit. Maylin. Abay, asika. Kasla nalakalaan nga inaklon mo ti amin. Dito ta siya. Kasla siya kung kaya ti agbyag. Gapoy ti kastaya na pasamag iti anak ta. Mawatak tirik ng bakit? Kas may sangama. Nasakit kanya. Tinapasama kita nakta. Ngamas kan ngagbali na kan tipker para kada kayo kani Nicole. Tanog pa iluyos ta duha tinadingit ang marikrik nata. Diyak lamon, banya ti makasama. Laglagi pa. Nga dapat nakta. At ni Nicole, isa pang kasing kumabakit. Gusto na ita pa nagsangsanit mo. Magawid tayo. At itakit maabutan ni Tituto diti Campo Santo. Sapay, nalulam ti panawan. Kasalag tuto iti nagpigsa. Awanan ti anak ta, Roger. Awanan ni Joshua. Nasakit ka narigat. Nasakit nga ikarigatan tayo ng aklunan ti amin. Kaputay supit nga rod ti rumbang. Mamatya. Ganda na pimpinta sa plano ti Diyos para talaga ti anak ta. Isa sinublina ti biyag ta. Talaga siguro naging galangan ni Jai ti biyag ta. Pagyamanan tayo kit di ti Diyos. Kaputay impapulod na pa'y kadata na Clarence kan Joshua. Malala. Umay kang tagawid tan. Siguradong ururahin na tan ni Nicole ni Jabalay. Bakit? Miss F, nalaos aladingit tinarik na kadagidi agundaway. Nagrigat nga klunan tinapasama kadagiti dua nga anak ko. Nang runa unay kani Joshua. Ngam kaasi ti Diyos ininot met analipatak tinapasamak. Ngam kitdi agtaltali na edlat tati lagip dagiti dua nga anak mi iti puso ken panunot mi nga agasawa. Manipod idi in pamaysami ti atensyon mi kani Nicole. Ket ita dandanin agturpos daytoy iti kolehiyo. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Maylin.
Umuna ka na maturog, honey. Ada pa yung amin ka-text ko. Anya ka matan, Mark. Isungarod anag out of town ta. Itikas ta, makainan nata. Imay ta dito, tapno ag-relax kan ag-enjoy. Saan kat nagtrabaho? Pasensya ka na. Masapol a reply pa dagiti text ko. Kliyente ngamin na gitoy. Doon arabi ita dito'y resort. Ngamsaan mo't asyak ti ayan ti atensyon mo. Sorry, honey, ha. Sana bali. Ang biyitin na ito, palpasak lang nga kasarita dagiti kliyente. Ay, jak amukan ka, Mark. Sige, tao muna ako na maturog. Makaamu kay tibiyag mo. Honey, di na ka di maawatan. Kastoy lang ka na yun, Mark. Di kayat ko, ikan na kumamot iti atensyon mo. Ah, Mark, 5 atawantan nga agayan ayat. Ar-aramidag mo ti amin para iti relasyon ta. Iso nga ag-effort ka kumamat. Saan asyak akanayon? Agkasar kayo ngaminan, friend. Apay ngamin adi kayo pala agkasar. Kat pareho kayong mat nga adan na talgad at trabaho na. Ay, nusyak laang ti masurot. Nabayag ko man ang nag-propose. Iso na laang, kasaan mat nga obligasyon ti babae dayta. Numaminsan, kaslasyak pay kit din akanayon ti agfo first move kada kami adwa. Amangan kit dimat no adakarkar na nga aramidin tinobyom, Rose. Panagkunakit awan mat siguro, Christy. Marik namat no bilang lukluk kun na kati partner mo. Adamat pa nagtaliko kini Mark. Amok adi naktulukwan. Ang mga nuga pula ang iti kinabayagan ti relasyon mi. Iso akurangan ti panag-effort na. Rose, Saanan akas ididamo ti kinapudot kan kinaragsak ti relasyon mi. amom friend, kasapulan yun at talaga ti next level iti relasyon nyo. Ang kasano, friend? Lloyd. Oh, kasano mamaibaga ani Angel itang tiparakan ka? Ti malagip ko. Dinamag ko lang iti bagik. No kabailak nga tatilumakay asaan ay ni Angel ti kadwa. Kaya tisongbat ko. Saan? Isong ngayong kalay sa ako na dagos. Saan ka kadiya nagbabawi? Uy, loko! Apay ko mga nagbabawi ha? Masikugan, ibagat ko. Anya? Masikog man hindi, Angel? Uwin pare, may katlon ang anak mi ti sikog na ita. Tinawon sa amatan ti panagsikog na. Kat no innam ti kayat nang agbalin nga anak mi. Innam ko nang pare? Uwin pare! Nagadumat din. Among pare, naragragsak namin ti dakala pamilya. Kunada nga rod. The more, the merrier. Apa yan ang damag mo rito, pare? Kwa? Planong samatan nga kasal ni Rose. Jaga mo, pare. Kasadyak pa'y sigurado ti marikrik na kita. Uy. Di ka mangrabak iti customer. 5 atawan ti relasyon nyo ko ni Rose. Di mo gamde nasaktan ni Rose. Laglagi pa coach iti martial arts ti amana. Uy, bugbugan na ka no, kamkamali ka. Oh, Mark, ramanam da ito, iho. Agyaman na, kanti. Amo nga min ni mama a paboritong ti adobo. Iso ang nagluto adagos, idinaamuan na nga umay ka dito. Ngayon masang. Agpaiso. Di ba't imbagak ngamin kan ka, akanayon ka nga umay dito ibalay. Mahun gaya, Mark. Damag ko, promote ka kano. Ala ni Papa, idi pa'y lanapan abulan day jay, naudi kan iti damag. Kasano kat italang mo ta naranaak ni Mark. Wen uncle, napromotak. Nasayat nga rin no kasta. Kat kano nga ikalaysan ti anak ko. Papa. Oh, si Kanto Matbay. Kita man, naipdukan ni Mark. Ito'y tidanom iho. Ala, uminom ka. Agyaman nak, auntie.
Ay, kat papanan na nga no saan adita. Sana ka di. Apay, papayagan nyo ka di pa lang ti amin, ha? Ako Uncle. O, anya. Kabalam nga kalay sa ti anak ko, Mark. Anya nga Uwan, Uncle. Ikalaysak ni Rose. Mark, Dahil dati kaya't ko amangigan manipod ka, Mark. At tinasayatan. Formal ko na dawatan ti pamalubos yun. Iti pa nang ikalaysak. Uncle. pudno ka din dayta, Mark. Makikalaysa ka di kanya, Rose. Uwan siyempre. Nagmaya pa natanggan. Kahit nalpas nga ro din natin tungtungan. Isarunom tulatan ti engagement ring yo, Mark. Ha? Uwan, Uncle. Talaga, Rose? Uwan, friend, kita mo, idi na minsan na lang ang aginatang daytoy sing-sing. Wow! Nagpintasan day ta nga engagement ring? Uwan, friend, nagranada nga min kini Papa ijay balay, idi na minsan nga daw. Iso adi na ni Papa, no kaano ti pa nagkalay sami. O, dayjay, nag-propose mo tan adagos ni Mark. Dayto yung tinabayag nga inururay mo, friend. Ni papantumat nga min. Saan tuloy aromantik ti pa nag-propose ni Mark kanya? Ay na, friend. Saan nga importante no romantic when no saan? Di pa nag-propose ni Mark. Tinapatag itakat at kalaysa kayon. Unmat kat di friend. Ay na, nakaragrag sa kakunay, Christy. Kamaoy dyanan na, kagkalay sa kamin kin ni Mark. Maadaan kamin itibukod a pamilya. Kat si kangay mat friend, agbiro kamat nga minin ay iti boyfriend mo. Ko, friend. Agbiro kakto inton malpasti kasar mo. Ngamin, sigurado ang makumikom tayo pa'y ita para iti preparation ti kasaryo kini Mark. Anya. Uy, Mark! Itay mo pa'y lagit kita handa dyan lalaki, mga numadlaw na ka. Kat umay na danugin ta subsub mo. Kwa? Saan met nga isos tikit kita ka, Lloyd? Kat no kaslada sa balya kay papananti pa ng mat-mat-mat mo kun kwa na. Anya kumangay day ta? May pagnanasa ka ako na day ti Tagalog. Anya? Puto mo ta? Sigamat, Lloyd. Tila madmadlaw mo. Sige, panawan ka pailaan. Ay! Mark! Psst! Uy! Uray na! Anya ka din dahil mapaspasama kanyak. Apay akas to'y matinti marikriknak. Mark, honey? Rose, apay akas tati suot mo. Ingagarak na insuot da ito Tapno makitam ti kabarbaro at upis nightgown ko. Bagay ko kadimat lang, honey. Wen, bagay mo. Ala, sukatamon day taagahan. Agpalaskan. Ay na, kay susuot ko lang. Ipasukat mo manan. Dahito nga rin ti usarik amaturog, honey. Mabit lang. Mark, no di mo kaya't ibagam. Saan akas tanga agidoron ka? Sorry. Pasensya ka kuman. Ang mga nubanog ko lang dahito iti trabaho. Trabaho. Puro ka trabaho. Nukas tamat lang. Nasaysaya at langan no agawid Rose, mabit lang. Anya ka din dahito payakas to'y tiriknak. Kaya't mo asawan? Saan kayo pa nagsarita kin ni Mark, Rose? One friend, makalawas ang tinapalabas. Itian niya aga po, friend. Awan kayam text kan chat na kanya. Dijak mat inte text kan in chat. Ay sus, itaman pa'y nagapa kayo iti kasta kabayag. Itapay, adandani kayon agkalaysa. Ay, jak man amo, Christy.
Kaslanda sa bali ang madmadlaw ko kini Mark. Ngamjak matamuno anya dayta. Tinasaya at friend, si Kanti umuna ang makisarita kin ko ana. Ibabampay laang dayta pride mo. Masapol nga agsarita kayo itinalapat. Kaya't ko lang unay, friend. Ngam kaslanda ko. Kasla mabuti nga ka makisarita kini Mark. Siya ko man ka timapan ijibalayo. Imbaglaangan tayo mawag ka. Sorry, Rose. Sorry talaga. Apay ngagsorsorry ka, Mark. Pasensya ka na. Diyak ay ngagarati amin. Diyak mo kasto ti mapasamak. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Anya ti kayat mo asawan. I-cancel ti kasarta. Anya? Apay? Agsinatan. Anya? Apay? Apay ngagsinata, Mark? Saan? Diyak kayat? Sana ka may karikan ka, Rose. Apay? At ka din sa baling ayayatam. Wando nagbabae ka? Ibagam, Mark. Awan ti sa bali, Rose. Siya kayan ti parikot. Anya ti parikot? Anya, kwa! Ibagam nga minantap na maawat. Panagriknak. Kat sana babae ti kayat ko. Saan na babae ti kayat mo ko ng Mark? Kayat mo asawan? Bakla ka? Uwan. Saan? Saan na mabalhin? Saan? Lalaki ka? Sorry. Angam nabayagan ti kasto riknak. Nadlaw ko nga akas na nagbaliw dagiti interes ko. Isong inobserbarak ti bagi. Jakmat kayat nga kalay sakay ti likodan ti kasto kinatao. Jak kayat masaktan ka. Higayat ka, Rose. Ambom dayta. Huston! Nasaysayat pa'y gumangin pagamlangan nga dan sa bali ngay ayatam. Ngamitigas pa yan mo. Kasladyak maklon. Pakawalan na, Rose. I'm sorry. Apay ngamin aya iha. Anya tinapasamak ka na kayo kin ni Mark. Ibagam. Mama, Papa, baybayan niyo pa ilang ni Mark. Anya baybayan. Sa kitulok nga ramitin natin kastoy kan kaya. Mag-propose kan. Sa ita, ibati nakalatan nga slawan na pasamak. Sana mabalin. Nagpakaday tinasaya at Papa. Kinasarita nakmat kiti tinasaya. Uray pa'y. Anya ngamin aya tinapasamak iha. Para kanya klangan day jay Mama. Papa, Oh, di may bagag na kat saan nakalino ko ni Mark. Kat saan nga insukat. Kat, anya nga ron ti makagap. Papa, Mama. Hala, gusto daytan. Isangit mulatan, luan nyaman dayta, tapno mairwar ti saksakitan tinakan. Ang magsaga na day jaya Mark, ang mga nutuk-tuk ulat ti tultulang na tumakitak. Pumanawak may lang dito lugar tayo. Sa di na ti Papa na Mark. Pumadayawak may lang, Rose. Tapno makapanuno ta kay Diyos to. Urnusak pa iti biyag ko. Sapay lang ko matamawatan, nak. Mark. Pakawanan na ko, ma. No kasto'y tinagbanagan ti relasyon ta, Rose. Di na ko magurguraan. Pakawanan, nak.
apay nga gadal ka pa ilang nga minaya. Babae ka. Asawain da kan tumilaing. Kalpasan na. Agtagibalay ka. Kinagaywan kanto kadagiti anak mo. Saan mo na masapol ti diploma para iti dayta? Saan nyo lang arudan a pinagadal dagiti kakabsat ko? Ita, didakmat pagadalan. Audrey, anak ko, saan ko maanatang ti ulom? Denggem ko mati amam. Nana. Apay. Anyaya ko matinagdumaan nyo nga kakabsat. Tatang, kayat ko ti agadal. So, pwede ko na madapos-busan may iti inam para iti panagadal mo. Ay na, gastos la dayta. Nasaysayat pa tulungan na kami nga garden ka nagaramid iti walis sa boy-boy. Baka umasinso pa iti biyag tayak. Gamno dayta iskwi-eskwila. Aho, wawan lambo ko now dry. Nanang, pangaasiyo. Kayat ko ti agadal. Pasensya ka na, anak ko. Ngamnoan niya ti imbaga ti amam. Iso ti masurot. Di tay mabalin at ubngaren ti amayo, Audrey. Ipanagnag ko kada kayo akabalak aragpatan dagiti arapahap ko. Diyak itulok ka dito yaklatan aging gatong palbiyag ko. Audrey! Manong? Nakaluto ka din. Magisina ko. Ay. Anya tira kami din. Apay nga gimimpake kami din. Pumanawak manong. Saan mo ko man nga ibagbaga kada tatang kan nanang? Sa dino kumamot ti papanamadin ko. Oray sa dino ditan basta pumanawak kung dito'y balay. Sukiram ni tatang? Manong Jun, sikati inauna ka na tayo ngagkakabsat. Lalaki ka pa'y. Apay adi ka man lang nagsalukag nga agadal idi. Tapno makalpas ka, kat makabirok ka itinatalgad at trabaho. Asan mo ka nga garapapi ti kastoy a klase ti biyak? Kat no ultimo paggatang iti bagas kat awan. Ay kat mo talaga nga awan na turad ti pakinakam na kada tayo. Kastoy tayo latan aging gatong palbiag. Kastoy nga? Marigrigat. Sangkasapol, sangkasakmol. Kinapatag, mangmangan, ken umangangis tayo. Nasayatin day ta. Diyak kaya ti kastoy a klasin ti biag manong Jun. Amok, ken mamatiak nga itilikudan dagiti bantay a makitkita ta. Manipod dito'y kalapaw tayo. Adda na pintas agasat nga agur-uray kanyak. Nukas na, nagapu ka iti probinsya. When, ma'am? Naturod ka matngarod ano kasta iha. Napigsa ti pakinakam mo nga umay dito yung syudad. Kat, kumusta? Saan ka kadi ama ikawa? May kawaak nga rod, ma'am. Nangro na iti panagbalasiw ko iti kalsada. Kinapudno na. Bumayagak iti 5 minutes sakbay makabalasiwak. Anya? Kasanong kat nagpapartakbat dagiti lugan a lumabas. Sa dino nga iti pagnanaadam ita. Ada part-time job ko iti palengke, ma'am. Agla ko iti natangkan prutas. Ijayak nga agnanaad. Imbaglaangan tanaawat ka kasi student assistant dito school. Nagasat ka, ta dito'y ka library unassign. 5 laang nga oras di duty dito eh. Masapul abantayam dagiti estudyante. Siguraduam nga awan mayawid. Wano mairwarda dito'y a libro. Malaksid lang no pulutan da. Dayto'y tilagbuk kan record book. Masapul nga aglag-in amin nga estudyante dito eh. Naawatam ka di matla ang dagiti imbagak, iha? When, ma'am? Okay. Good. O sige ha. Panawan kan dito eh. Nice meeting you, Audrey. Nice meeting you too, Ma'am Annabel. Katagyaman ak unay. No worries. See you around. Dituya ko nga aguray ti Jeep. Isagana kon ti pamasahe. Iti kasta. Saan akong nga kakautin ton madamdama. Ay sus. Awan ba't kaya man nabati a kwarta? Ay,
Imbayad ko gayam amin itin padait ko ay uniform ko idi kalman. Ay, madapay gayam balance ko. Nasapa pa'y matkit di ah. Ano sa kung timag na aging gayjay pagadalan. Wen, magmag na akon. Dito yaklatan amangan. Iti kasta, awan makakita at tinapay lang ti balon ko. Mapsugak mat siguro dito yan. Uminumak tulatan iti ado adanom. Miss? Excuse me. Ha? Isubli ko man ito yung libro. Okay. Sige, sir. Mabit lang Ta-check ko ti record book. Amom ka diya, bawal timangan dito unig ti library. Ha? Ay, kwa. Wana, amok. Iso na lang taawan matandag iti estudyante. Lunch break ngamin. No, da teacher makakita kan ka. Amangan mong tan na ka. Kasta ka di? Wen. Sige. Madamdamak tungarodan aka ng tibalon ko at tinapay. Apay nga may na di ka mapaniti kantin. Ha? Ay, kwa. Awan ngamin tigatang ko iti ka nakidya kantin. Ala, umay ka. Sumurot ka kanyak. Ha? Umay ka kunakmet. Sumurot ka kanyak. Tama pantay di kantin. Ilibre ka. Oh, ato yung tinatang aginatang yo, ma'am. Agyamanak, ma'am. Agyamanak mo at balasan ko. Ay, sus. Diyak matan napuputan ti oras. 30 minutos laangan sakbay ti sumaruno a klasik. Partakak ti agsukat. Iti kasta. Sanak amala daw iti klasik. Oh, at 20 ka nanta, Audrey. Mangantan. Thank you, Chad. Third year college tan. Talo atawan matan ngay libre-libre nak iti lunch. Dahil tati pagsayatan na. Nadabak na nga barkadam. Uwan nga ron. Ano ron? Mangan kagid din. Madamdama, tumaray ka man na mapan iji library. Amon, bilibakan ka. Nakagagagat ka. No siyak siguro ti adday ti sitwasyon mo. Amang ano jak kabalan ti kasta setup. Student assistant iti agsaba. Tendera iti malam. Estudyante iti rabi. Maturog ka pa iti kasta sitwasyon. Siyempre, no jak maturog. Di kasla ako man zombie. Amangan no sinusup ko amin ang adara manipod iti tenged mo. Talaga mahalampay lang ti agjoke Ay, nako, Chad. Narigat ti biyag. Imbagkan ka ta suportado da ka ti pamilyam. Siyak ngay, awan sa bali anam na maag. No di ti bagik-laang. Kan syempre, ni Lord, awan sa bali akam kamangag. No saan laang nga iso. Nangro na no kas di amarigrigatan akon. Iso lang ti pangibagbaga ak iti amin asakit amarikrik-nak. Amok nga minadinak baybayan. Kan amok adengdenggan na amin dagiti ibagbagak kan kararag ko kan kuana. Siyak nga Saan ka di? Saan matakas na ti kayat ko asawan, Chad? Ouch! I'm hurt. Anya ka di. Ti kayat ko asawan. Saan mat nga iti amin agundaway kat may bagakkan ka dagiti parikot ko. Dagiti saksakit ang tinakam ko. Kan amin na pagdaldalanak iti biyag. Audrey, makikita kong ti masakbayan. Anya? Kan mamatiak, ngagbalin kanto ang maysa kadagiti kangatwa na tao. Kat iday-dayaw, ken pagserbyanda kanto iti kastaunay. Anya? Oh, Chad, apay nga da ka dito eh. Awan lang. Kailiw ka ngamin na makita. Anya? Sika talaga. Ag-review ka kit din. Iti kasta, nangato ti maalam iti exam tayo. Nag-review ako na. Siyak ba iti kunam? Ay, sus. Ala, di nak nga ro disturbuhan ta ni. Madama ti pa nag-review. Hala,
bawal ka nung tiyag-review dito yung library. Bawal ka dyan. Katno dito iti pinaka the best na pag-reviewan. Ngamin, naulimag. Si kalang tinaariwawa. Day takat ipagbili bakunay kan ka. Oh, apay manan. Kabaalam nga isabay ti trabaho kan panag-review. Siyempre kakayanin para sa kinabukasan. Wow! Nagnangato dagiti grado, Audrey. May sa kapagwadan nga estudyante. Nakagaggagat kang ubing. Agyaman ma'am. Ayon gayam, iha. Ijay kapayla ang kadisigod apag nanaadam. Iti ko na mapagtrab-trabahom ijay palengke. When ma'am? Kayat mo ka diti umalis? Ha? Nakitam ka diti baro a building? Iti sangot ti iskol tayo? Para da ijay kadagiti mamaestra nga adayo ti balay wenno pagaw-awidan na. Kas kanya. Iso na lang ang tadamutan ab-abangak ng apartment. Mas komportable ak ngamin ijay. Iso adyak kayat ti pumanaw. No kayat mo, si kalaangan ti agnaad tita. Anya? Sa anak mat a maestra, ma'am. Kan maysa, amang ano saan mabalin. Estudyante pailaan. Anya ka kadi, amamuda kan dagiti teachers dito school. Amok nga umanugot da. Itikas na, makaturog kamot itinasayaat. Saan kan amakilinlinatlet ka dagiti katrabaho am iti palengke. Kan may sa, as-asidag dito school. Ma'am Ann. Apay nagsangit ka magtan. Apay, adda ka di madian na ibagat? Kwa, ma'am. Awan. Agyaman unay. Maragsakan lang amin. Panagriknak kat adu dagiti blessings nga ititad ni Lord kanyak. Manipod imayak dito syudad. Naadanak adagos iti trabaho. Ura iti palingkilaang. Namamo kayo. Namamok ni Chad. Kan adu dagiti mangisaksakit kanyak nga oray jak matkapkapin ano. Ngamin, nasingpet ka. Malaksid iti dayta. Nagagat kan pagwadan ka nga estudyante. Mamati ak amatungpal amin nga arapaap mo iti biyag, Audrey. Oh, nakatugaw kayo manditan. Nakasla dapat panaanan nyo, nanang. Ay, kumusta amat nga tanjay adim, anak ko? Panagkunakat saan nga agawid pa, Dejay. Amom ka, day. Asaan at kami kinitatangyaw tinang panagan kini Audrey. Pinanaganan ti apong kaw anang panak idi kanyak. Ti kayat ka no asawan ti Audrey. Kat noble and strength, supernatural power, and honorable. Iso siguro ang naidumduman ni Audrey kada kayong agkakapsat. Ngamin, nakontento kayo iti kastoy abiyag. Idinto tadya ikabsat yo. Naiturad natin matayo. Tapno mapan agtrabaho iti syudad. Anyang iti mo tayo, nanang. Amang ano nakiasawa mo tan. Saan? Amaw kasaan nga aramidan ni Audrey dayta. Ngay na, kasano kay kumama kasigurado asaan pa'y anak asawa ni Audrey. Amaw kadeterminado amang ragpat kadagiti arapaap na. Agpito atawan mo tan tinapalabas manipod pimanaw. Itilas og ti pito atawan. Saan pa'y apulo sa nagawaway, nanang? Uray surat la kumamit kit awan na awat tayo. Di kaya't nasawan. Nalipatan na tayon. No adaman pagbabawyak kita. Awan sa balay.
No saan at ijak pa ng suporta idikan kwa na. Isu ano pod na analipatan datayaon. Okay lang kanya. Ngamin, maawatak jay adim. Nanang, Ngam ikar kararag ka o. Asapay kumata agawid uray iti maminsan lang agundaway. Iti kasta, makapagkidawak mo't iti pamakawan kan kuana. Kasanulay tan, Delphine. Saan mo ito na may kikatawyag mo? Nabayagan kita. handa ito Lorita. May katulatan. Daytoy katirigat na. No sang kasapo, sang kasakmula ang timaberberukan. Awan pa'y maurnong apagpaagas, no kastoy nga ang sakit na tao. Lambungan nakman hindi. Itilaya. Wano niya bulbulong dita. Himbag lamang pwede uyak ko. Kapilitan Kaawan mo't nga road maigatang iti agas mau. Mabiit lang nga road. Tamangilambong ak iti inumam lakay. Lakay. Apo? Apo, umayon na. Dan sa tao. Yahoo! Nanang! Tatang! Ada kayo kuti? Kakitaan. Ay, udray. Si kakadin na itanak ko. Wan nanang! Siyak nga rod! Ay na, Diyos ko. Agyaman na, tanagawid ka matlangan, anak ko. Pasensya kayo na, no itaak lang nga nakaawid nanang. No amuyo lang ko ma. No kasanok nga inanusan ti iliw ko kada kayo iti agaro 7 atawan. Ay na, anak ko eh. Nanang! Napinasakit dito biyag mo Baro, tisuot mo kawas. Nagraman sapatos mo. Abaya, nagsubli ka pala dito kalkalapaw. Tatang, nagpasyudadak. Tapno agtrabaho, gaputa kayat ko ti agadal. Iti kasta, makasapulak iti natalgad at trabaho. Tinongpal ko dagiti arapahap ko. Saan lang para iti bagig. No dikat para kada tayo. Para iti pamilya tayo. Pagkawanandak ko ma. No sinukir ko ti pagayatan niyo hindi. Pagkawanandak no naglibas ang apimanaon. Amok nga minadidak matla ang palubusan no agpakadaak. Iso ang kinaykayat kong tinaglibas. Pagkawanandak ko ma. Nanang, tatang. Saan asika tirumbang adumawat iti pamakawan. Nadikat siya kanak ko. Siya nga ben. Awan man lang nga pulaw sinaramit ko. Tapno matulungan ka. Awan day jayan, nanang. Aywan gayam. May sakitan nga engineer. Engineer ko na. Awan, nanang. Delphine, engineer ti anak ko. Nasayata, lukas na. Agsublikan ni Jesudat. Kaya turno sa tibiyang mo. Hindi na kami panunutan. Amin, nasayate kasasaan mi dito'y. Magmakan kami Ure kasanot kinarigat tibiyang. No, agsubli ka dito'y. Marigatan ka manay. Maragsakan kami na makabaw nga anak miya profesional. Delphine,
Awan ba't na itulong mikan ka? Isuasan na kami nga ruda na panunutan pa ay. Tatang, sa anak nga agara paapno, saan agapo kada kayo? Ti baligig, kat baligay yumatan. Ngamin, da kayo ti pamilyak, da kayo ti makagapo. No apay nga inggaad ko tinagadal, ag inggaan nakaturpusak. Oray sa dino pa'y alugar ti pakadanunak. Kan oray anya pa'y abaligi ti maragpat ko. Da kayo, kat da kayon tulat ta ti pagawidak. Gaputa da kayo ti pamilyak.